Tumesimama hivyo, nataka tucheze wimbo wa taifa alafu tuweze kuomba. Tusimame kama mheshimiwa amefika. Asanteni. Tusimame. DJ, tupe wimbo wa taifa kama mheshimiwa hajakaa. Asante DJ. Basi tukiwa tumesimama hivyo, nitamuuliza mchungaji Kamau akuje atuongoze na neno la maombi. Asante, wacheni tukaweze kuinamisha nyuso zetu na tukaweza kuomba. Baba mtakatifu wa watakatifu, adhuhuri ya leo tunainama mbeleni zako tukilipa shukrani jina lako kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya matendo uliyotutenda. Tunakushukuru kwa sababu ya kutupa uwezo na nguvu za kufika na kuiona siku hii ya leo. Mwokozi Yesu, pokea sifa. Ni asante kwa ajili ya kuwa pamoja nasi, kumleta mjumbe wetu wa hapa Githunguri, Gathoni wa Mshomba. Asante kwa vile ambavyo umembariki, ya kwamba siku ya leo anatupa bursaries ambazo zinaweza kutusaidia. Tuamuombea baraka zako, tuamuombea wema wako, tuamuombea Baba ukaendelee kumuendeleza, kumpa maarifa na hekima, ili Mungu akaweze kufaulu katika mambo yale ambayo ameipanga kwa minajili yetu. Tuomba ya kwamba tunapoendelea, wema wako uwe nasi, mkono wako uwe nasi, na jinsi hii ambavyo umetuonyesha upendo mkuu kupitia yeye, wacha hii Githunguri yetu ikaweze kunawili kwa njia ambayo sio ya kawaida. Tuomwombea anapofanya kazi hii, ukamuongoze. Tuomba ya kwamba wema wako uendelee kuwa nasi, na hadi tamati la siku ya leo, tuomba ya kwamba nguvu zako zikaonekane, na haya yote yakifanyika, sifa na utukufu zitakuwa kwa jina lako. Tuomba haya kukiwa na mengi
ambayo Bwana hatujayataja, lakini pamoja nayo Bwana twaomba ukatubariki. Katika jina la Mwokozi Yesu aliyetuokoa ndio tumeomba na kuamini. Amen. Tuikare thĩ ithuothe. Rĩu nĩ njũĩ nĩ mwanyita mheshimiwa ũgeni no nĩ njũĩ nĩ mũtigetie. Na ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ ngwendaga rĩu gwĩta chairman witũ haha na nĩgetha oke anyite ũgeni mheshimiwa acoke atutwarithie na mbere kumanagia na hau nĩgetha tuithe na mbere tũgĩteithanagia. Koguo chairman nĩ ngwendaga ũke uge ciugo igĩrĩ na nĩgetha mheshimiwa nake nĩ ũkũmũnengera microphone na nĩgetha athiĩ na mbere. Tũhũrĩre chairman witũ rohe, tũhũrĩre chairman, mũtihũre rohe, tũhũrĩre chairman rohe kinya hadi. Chairman ahũrĩre rohe kinya rĩarĩ kinya ndekwĩrĩgĩrĩire. No rĩu ũguo nĩ wega ona eno ũguo wĩkĩkaga. Karibu sana chairman. Asante MC. Andũ a gũkũ Gĩthũngũri nĩ ndamũgeithia mũrĩega. Njoerai guoko ũguo igũrũ mũngeithie. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Njĩtagwo Maina wa Mwangi na kama vile MC amesema mimi ndiye chairman wa CDF hapa Gĩthũngũri na ninachukua nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa wetu kwa hii hafla ya kuheana cheki cia basari. Nimukenete ni guka guku? Nimukenete ni mheshimiwa? Mutingemuhurira ruhi tondu ni oka. Thank you very much. Mheshimiwa, mimi sina mengi ya kusema. No ni kwenda kumenyithania na andu aya me guku. Andu aya me guku ni aria twaihũrithirie form cia basari last month na tukimera that in 3 to 4 weeks time nitukumeta othe hamwe nigetha tumahe check cia basari na uguo niguo twikite muthenya wa umuthi. Kana githe ti kuihũria mwaihũririe form kiharo na ni ndamwirire na mheshimiwa ni amwirire ati mundu wothe ukuihũria form yake na ekire kiria giothe kire kiendekanaga gutire mundu utekuheo basari. Ni hega kana ti hega? Nditikio mwe hato ni muronire message tondu inyuothe muri a Gĩthũngũri form tutiaheanire na kuu githaka-ini, tutiaheanire ofici, tuokire kuri inyue mukiihũria o mundu agie yake tondu mbeca ciekuo Gĩthũngũri gwa CDF. Urirai mathiru hini tondu wa ũcio. Mheshimiwa, hawa ndio watu aria maraturite matekuona basari, matekuenjoy basari guku Gĩthũngũri ni undu wa kuheanirwo na kuu mahuti-ini kana tiguoi na kuheanwo na kimenyano no cia kuheanaga muthenya na ukaneana cheki o muthenya. Ni mukenetio ni mathi amutike muhurira karuhi kega. Siku ya leo muthenya wa umuthi twitite aciari kana beneficiaries a boarding secondary schools na colleges na universities, special schools na andu metagwo full scholarship. Mheshimiwa, muthenya wa umuthi cheki iria gukorwo kiheana ni cia andu 5,203. Ni hega kana ti hega? Kuma guku Gĩthũngũri icio ni cia day boarding secondary school. Mwaka kwina mundu wa day guku mumenye mheshimiwa ni araruta wira na basari ciake ni araheana wega. Andu a day matire guku tondu mheshimiwa amacotete mario macukuru-ini mao ciana 7,000. Ni hega kana ti hega? So riu ukionganiriria inyuĩ mwe haha 5,000 na cia day school ciana 7,000 acio ni andu aigana 12,000. Basari icio ciakoragwo gutene. Haya tuthii na mbere. Bado hari andu angi matari haha marathomithio ni mheshimiwa maragia na short courses ciana 500 na ni marikirie muthenya wa Friday. Ni hega kana ti hega? Na bado ndarikitie hario ingekuoya mwaka uyu o tacio ithome na irikie na basari o iyo. Ti hega hau? Mheshimiwa, last year waheire andu minimum uria wonire kindu kinini muno onire 4,000 niguo ya ciari kana tigwara mwari kuo muthenya wa umuthi tondu mathie sawa umuthi ningi ni ongereire kanyamu. Ni hega kana ti hega? So mundu uria kuma na kanyamu kanini guku kata se mheshimiwa na CDF ni ciringi 5,000. Ti hega hau? Tondu andu othe ni amathi Gĩthũngũri ni itu, thirikari ni itu na ni ithu twamithurire. Githe tiguoi? Ni mukenetio ni mathi? Sawa sawa. So mheshimiwa, ni heshima yako kuu nikualike hapa nigetha warie na andu a Gĩthũngũri na officially umanengere cheki ciao mainuke
makiugaga twathiaga o tukenete kana tiguoi ithe mutikenetio ni mathi ni mukamuthura ringi mutikenyonia yugo na guoko tutame ya mathi very nice. Aya muhurira irohe eka wimbo wako. Hello. Kehudhira kakale nigetha mukinyo newega watu wangu sauti nataka watu wangu nisalimie hivi kwa neema ya Mungu mwathani uyo niguo wira uria ndakuhoire atirere ukandua mujiba wa githongori ni ugatuma muturire wa andu aya ugaruruke awandaya guoko gwakwa na iguru ndi ndungata yaku ndinyihitie ma ndaririkana mwathani ni ndagaga bithi iria njokire kugaya muthenya wa umuthi na tondu niwe wanyambararirie na ngikuria utuike undwe daraca ya andu aya awangigaya mbeca ici uhete kuhitukira wira uria mahete ndahoya mwana wothe ukurugamiriro na basari ino otoria uhete riri mwathani otoria uhete igweta mwathani otoria unyambararitie mwathani mwana wothe urugamiriro kiharo giki ngai ndukana kiamba atuike wa kwanangwo ni njohi na maundu ma guku thi awanda guthaitha togwe wanyambararirie otogwe wanjiguireire tha ciana ici gikenegera kiria gikiao mwathani ndamatha matuike a kugacira ndamatha matuike a kuhituka igerio ndamatha matuike ciana cia gugatua aciari ao toria ndanatuga muciari wakwa na riu ndarekereria neema iria uhete ngai kuri moko macio mohetwo iguru in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pigia mama makofi. Pokeeni benama, pokeeni baraka. Ndare kana gatare mwene ndacaragia bithi toguo racaria bithi ndare gutiare basari ndathomithirio ni andu manjiguireire tha ngai akihe favor akinyambararia akinjiga haha nigetha ndute wira uyu ngai aroho yogos riu ni mukenete ni muiguite wega ndiroigire siasa kwanza bada kumega muramenya siasa kwanza ndiroigire kazi kwanza siasa kado baadaye na andũ aya othe mokite guku aya othe gutire mundu ukuinuka na utonga utakuinuka na utonga wanu ta wiuria atiriri tori ucio ungi mbeca icio ciothe mwataririo haha hari ciathiaga ku tori ucio ungi ciathiaga ku tori ucio ungi ciathiaga ku tiga makoro murie ni mwacionaga na tamaka ndutete wira uyu wothe mundu no anyunuhe wanyonoha ngai akunduhe tondu ngai nierete ciake cia kurihaniria wajika wega gwike wega wajika ndagwika wega ujika uru ngai nierete cia gwika atia cia kurihaniria leo nimekuja kufanya kazi